Ja sam Ana Ćorović, dolazim iz Temerina i 4. sam godina smjera ekonomski tehničar. Pozdrav svim budućim maturantima, ja sam Tintar Damjan, dolazim iz Temerina, 4. sam godina ekonomski tehničar. Ćao svima, ja sam Alja Stošić, dolazim iz Gospodinaca i pohađam srednju školu Lukijan Mošicki u Temerinu. 2. sam godina smjera finansijski administrator. Odluku da upišem srednju školu Lukijan Mošicki donela sam tako što sam prisustvovala promociji ove škole. Odluku o upisivanju škole Lukijan Mošicki sam doneo mjesec dana pre prijemnog ispita. Same odluke za upisom ove škole bilo je kod mene veoma jednostavno. U 8. razredu jednostavno sam shvatila da sam ja stvarno za ekonomsku školu, da me to zanima, svi ti ekonomski principi, radnje, sve što je vezano za knjigovođu i računovođu i uopšteno za brojeve jer mi je matematika uvek išla. Odabrala sam je zato što svakog učenika gledaju kao posebnu individu i trude se da prema njemu prilagode gradivo. Na tu odluku je uticalo to što je škola blizu, jer sam ja iz Temerina. I zbog toga mi ostaje stalno puno slobodnog vremena, ne gubim na putovanje previše. I tad sam shvatila da je ipak možda Temerin bolja opcija nego Novi Sad, jer sam čula mnoge pohvale, a i bilo mi je lakše za putovanje. Da, svakako bih je preporučila. Školu bih preporučio svima, pogotovo djeci koja su iz Temerina iz istog razloga kao ja. Nisam se pokajala što sam upisala ovu školu i stvarno bih je svima preporučila, uopšteno kao školu. Pre svega, profesori su jako dobri i opušteni, trude se da nam časovi ne budu monotoni i uvek izađu u susret učenicima i roditeljima. Nastavnici su poprilično tolerantni i imaju razumijevanje prema svima i ukoliko ne znate neki predmet, nastavnici će se potruditi da po svaku cijenu pokažu to što vam nije jasno i objasne na najlakši mogući način. Nikada im nije teško da ponove po 5 puta ako treba. Što se tiče celokupne škole, stvarno mislim da je dobra i pogodna za svakoga i da možete da izađete iz nje sa adekvatnim znanjem za fakultet, a međutim ako ne želite da upišete fakultet, možete izaći sa dobrim znanjem da onda kasnije to primenite za posao. Najviše mi se sviđaju profesori i njihov pristup samom gradivu, a i učenicima. Najviše mi se sviđa to što škola organizuje aktivnosti i preko raspusta